Mama, habari yako? Unaenda wapi? Ngiye irusangi, ngiye kuramutsa famille. Twende mama. None uraronka ikibanza chibi byose ni gwanje. Mata, ave siko. Uyu muntu tajya mu modoka. Ibintu byaje utwaye. Utajya muri iyo modoka. Byanye, none ibintu byanje. Mada. Jewe nje kurondera bus nga ndindiriye bus kuva kare. None mwe namwe muri ko munzana mu matati yayo. Umva nkubwire hari kombo bus ikombo yizewe cyane. Urumva ni ugomba kugenda uragenda n'aba bantu uri kumara mu modoka ahubwo uranshimira ko ngurokoye ngutabaye aba bantu bari kugushimuta we madamu bagizi aba bantu nibo bacuruza fraude abantu bacuruza intwaro ubwo uziko nafungwa uzira ibi bintu birirwa bacuruza abanyabwo ntabwo bazi wowe madamu mwe nibiki ibintu badukoreye mada umeze neza Muro wanatuataki pengine wanabakiana shetu tunakimbia pengine wanabauya kule na kwa nini yagenze nyine oraba tubane mu bus kombo bus soferi bari mu kumaharasinga urumva tuse tukwate ibikapu byacu ewana tujya tukemisi abanyamuhumuro nibo babagizi banabi nibo baragize gutya abanyamuhumuro koko imana yanjye ukuntu navugaga ngo abanyabugo nibo abantu babi none bene wacu n'umuhumuro nabo bakora ibikorwa nk'ibyo bibi koko wavyumvise wumvise ko ni wanyu bashobora kuba babi wavyumvise ibyo bintu mumbabarire nta soni ibintu ntibizongere muri ngewe